ya ke le dumedisha ka moka golela gauso ke fihlile thabeng e thata thabeng ya badimo le modimo mo e leng gore mollo mongwe wa tseba gore o tlo ba le mo be ke tlang ka laboraro ka di-30 ke tlo le kgopela mahlatse mahlogonono tše di botse tše ka moka le di hlokang ke tlo kgopela tše di botse ke tlo kgopela ditsela re tlo kgopela leeto thabeng e thata thabeng ya modimo le badimo ya bolela matshwenyego ga gore nape re ye go bolela le modimo re re ge re ya ka kua godimo re ya go bolela le ba ba kgethwa re ba botse gore o lla kang bolela e sa le nako sebaka se ya go šia bolela dillo tša ga gore fihlile re ya tsena ba le ka gate kgethwa shi mešako e butši badimo ba re buletše di-gate ba re mešako e butši ba nna tsena o lla kang re go thuše o tlaiša ke mo bophelong bolela se se go tshwenyang ke gona nna phahlo mošou le diatla hlabirwang kokota maila go fenya magana go boa madumela go ya kua godimo kua ke ya ke ya go bolela le mangeloiku bolela se se go tshwenyang se ke wa tšhaba dilo ka moka ba le dialoka ka kgang ka go gapeletša ke le boditše ka re ke tlo le kgopelela ditsela gore badimo ba gabo lena ba tsebe gore re ya le mema gore mo re tlo ba le bana ba gabo bona ka laboraro beke e tlang ka di-30 tlabe re le mo re bolela le mangeloi ya gabo lena re tsena ka dikgoro ke tlo tima ke be ke no ba ke nyaka gore o re fe melaetša re tsebe re go rapediša kang ke ya tsena bale ke santše ke meme mangeloi ke tlo bolela le ona le seka la makala ke tla go tima live ye lena sendang di-message bolela se se go tshwenyang ke gona nna phahlo mošou le diatla ke gona nna ngwane e leng gore o tswa kua ga molepo wa mmatshwana tlo tša tomula mogaba mohlang di ja kgabane nna re batho ba bagolo se apara thaga re batho ba bagolo re batho ba bo mothene se thutša magala se tšea kgang le pere re nyaka fela ba e leng gore ba gahlana le mathata ke fihlile thabeng e thata medimo ba le re tsena empa ge ke tsena ke santše ke botse bagala be ke khuname ke phase o lla ka ngwaneso